So for Kwasia and Penny pass you say word no ate. We Jimmy for. So for onim nyansa wate. We Jimmy for so for pa. Kwasia and Penny. Nipa no koye adwuma no fa mre wo na fa be Kwasia and Penny na plenty na open cha sore no. Eno ye de. Tieniye. Se asori sika no. Ni atam ni ade ama asori ba se gikoye adwuma. Enye no kore da. Yamfa asori sika no. Amma behia. Montia haye. Adwene wo tim no eye Jimmy fo adwene na wo tim so for Kwasi Awuwh. Asem okan no fo no twetwe fam. Ena Kwasi Awuwh yamfa asori sika mo asori ba de a. Ena asori sika enyi bi ma oyere. Enyi bi ma oba. Enyi bi mfa nidi. Kwasi Awuwh wa Jimmy papa. So nyansa kasa okan bla ne pepa chew. O pese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Ene etiye mo asem David Imam. Super secretary wo mrantie a yatete wo abefo nimde kwan so a wo mbetumi ayesa nneema wo yina ma mo e obretie bi mo pe wo modin ne super esanse wo mo dem sonko se wo hia super secretary kira kwan ya from 0543 885507. Meme ka sembi me se yamfa sori sika ma sori ba sa gikoye adwuma yamfa sori di sika asma mi ka muntie tieniye se asori sika no ni atam ni ade ama sori ba sa gikoye adwuma enye no kore da yamfa sori sika no amma behia muntie haye yamfa sori ni sika ntue su fish muntie haye anya some ba yare da konfo anache enti awasa sore ne betua anya sanati nhye bi tomo so anya sanati tieniye munti asem ni ye asore sika no ya de ya asore adwuma amen ya de ya asore no na adwuma amen what do you say ya de bi sim dai amen ya de bi ton konwa tieniye ya de bi ton fidie aye kasam sori adwuma tia haye yedibi penti da no yedibi to asase that's it awo baby bebre enti wo asore ba no wo na wo so koye adwuma ba support wo asore no wo di ase me pasa asem we kakra yi wo ti ase yo ni ba bebre wo they are foreign almost ase ensori onem onesof ma amenya. It is also we say, you fast on the back, you first can't find chance on the back. So for you, Jimmy for. But it is circulating on social media, but I'm person most of it. So for you, Kwasia and Penny pass you say word no ate. We Jimmy for. So for onim nyansa wate. We Jimmy for so for pa. Kwasia and Penny. Nipa no koye adwuma no fa mre wo na fa be Kwasia and Penny na plenty na open cha sore no. Eno ye de den. As I said out to the asie, I saw the sorry by committee ye de den. I found a man from Ajagurajah move so for Kwasia ma million papa. Me man sorry to yam to Kwasia kwa me make sure sorry man me. Obi school fees me twia. O ka say no go na mo. Twia Nkofo University. Hwe Nkrofo. So for Kwasia Mpanyi bi. Kwasia Mpanyi so for was say yemfa so si kan hwa so ba. We Jimmy for so for. O be bre was asase so say wo so for no. Nipani kwa ye ya sorry ba duty so here do be so for ye Jimmy for. Nipani ya tu no onya dai. Asama to nipa ya say the first can kucho bi owo. The first can go show bi owo konfa no chi. O ya boa. O ya so for boa papa o. Men ka so for say but o ya boa. E boa so for. So you say that word no. Wo nipa mobo. Wo ni sympathy. Wo woni sympathy to be bre biti sasa makuma say yemfa so de sika mfama yemfa so de sika mfa nhwa so de ba we are born scriptures yes na wudi na chiri wa anya ma umya wa anya ma me
When is car consume years on years with this car? Foolish you are. You fast on this car and shall one edition more. Yet I saw this cash more and I said, me also for your person, I saw the banner wolf. Why you put the basha wine? Me mamma brother need to be that light of you. 600 Ghana and then mammy that light of you. Now my cock chubi rent 6,000 Ghana cedis. Me yam many pacona said my yamma, me yamma, mamma, and shall mammy be shrame, Nina mu. But me yamma mubulina, Yakupo trade up bishama, many of her mammy. And no, and a minimum. Papa ye. And ye KFC, what ye did moon, I did cheesy, nipa. But yet, I did a man Yakupo nipa. So we moan near Dian, so build the toilet. Baby, the pan toilet. Now, as I say, so near Bassabassa, no, your baby of a toilet. Nipa no Dian in Yanka for, Sa Papa and the man Yakupo do nipa. Why, Jimmy dear. What is a war? Your own first car shall sorry back. Now, what Nipana make sorry them more. A beggar then I wait my yourself for now. Ya munya sa Kwasia semono sa teaching so phone amoye no mo so na mo se me na me demon me na me opportunity me mani pa aduane di wo de wo na so ye nyame Kristo ni stuff for no de utimi mo bi aduane ni abo ti se wo jimi for you call yourself a pastor abo ti tell me me Kristo ni no what I say the tell me sa mo Kwasia se wo se tell me Kristo me se me Kristo ni da do tell me se me Kristo ni no you are a bunch of hypocrites. Panin ko ye ya sorry bana shat ya sorry bana said yes ko ye djuma de be hwe so fo abo ti se wo tena me de makasa wi no akoda ase ene de wa ye ntu ti kan kwase asem ene de wa ye ntu ene de obi ti kan kwase asem mo en kada na ugina keje tia no ma preach say so for kwara to ka akora ye bone no wo bodo nko fa so for che na die hwe nkwase asem a wo ka wanya sika wi on na me twia wo ka papa wo be bre foolish you are kwase ampanyi jimi for so for tell ma ka kire wo no momo frem se me ye bonsam momo frem se me mfiri nyankopon so me na mani pa aduane di hwe nipa we can't say the animal no was sorry for bebre me I don't amputated for amputate for the bar or more you take your money. Sika me the mom who come and can't you be other. The mom wants someone from Matthew so. So I gave them a huge sum of money. Me ya papa me many people more. Wouldn't go from show. Wouldn't go from your papa. Wouldn't go from Doma University because the papa class sorry tia me. Wouldn't papa ya me as sorry tia me. Aden. Your pons so dia me. Ya be chema dia pons. O de busa o me pon meeting. Ye nipa dia be chem message ni na wa so de mo tina Ajagurajah Obofour Sheila me no. Of penya Ajagurajah. Be chen so ma so tina wo Sheila me no. Eni nkasa. Aka papa ne be mo bia be talk a cheme. O wan ya top Benz 3 billion 300,000 Ghana cedis. Na nipa dia ba be chew. Papa na awura ni mu. Are you serious right now? Are you serious right now? No, are you serious right now? See, you're fast on the second. You can't so you're not creating a bad thing. No. What does it? Your ball be back. But a telegram to Tuku, Eastern Evan. The Jalco, says Gano de Cook, Petagama to Fatu Cosa, what was happening? I wouldn't chance. Bon buying was Sabian. 0599551659 pe fatukum. Yes, so for Akwasi Awuwh ebe kurum ya no unyame frɛ no no ne nyina yenim Oman Ghana mu ya no Oman Ghana unim so for Akwasi Awuwh no na sabi so afi na ye be wo no satama na Akwasi Awuwh so for Akwasi Awuwh e preach kwa ho no preach kwa ho no na amanfo ni no pa munti ni yo abrochefo ne Ghana fo satama na so for Akwasi Awuwh no preach kwa ho a na soja fo faro no mukwache no mo bo no na ya na otumfo de ofiri mu no Akwasi Awuwh timi preach no odidi na tam ena Akwasi Awuwh de ne kasofo a
oba manfo chi na Akwasi Awuwh de na o ya de pa saatama Akwasi Awuwh sha ase se oba sofofo chi oba mpanimfo chi nyina no na Akwasi Awuwh na oni kapre sofo Akwasi Awuwh na oni kapre na hia no atade na sha Akwasi Awuwh akora no up to now Akwasi Awuwh de agudam se sofo Akwasi Awuwh de agudam se dabi wo de be ka asem sofo Akwasi Awuwh na no ho nya akono no onye sofo bia no ho akono ye ka asofofo a no mu ye fi pa no mu fi pa na no sofo Akwasi Awuwh sofo no ni kapra na no ho fi na ni instruments ni speaker na ade na emu fi no na ya Akwasi Awuwh Akwasi Awuwh preach a no da sofofo ni bia si nchen na emfiri nyame sofofo wo krom ye nim na Akwasi Awuwh condemn wo mo sofo Akwasi Awuwh akondem wo mo amanfo hu se sofo Akwasi Awuwh na sore na ya sore papa ko he sofo Akwasi Awuwh a je wonni Akwasi Awuwh ana o se Akwasi Awuwh wapo e na sofo Akwasi Awuwh akra wapo ye kra no ene hwe ne hwe ne hwe ntimi ase kwaya ye mumu nuada sofo Akwasi Awuwh timi ase kwaya ye mumu nuada Akwasi Awuwh preach wonni kapra no preach no wo preach se o ye sofo manya so de manye ama so de ba meto collection ma na mfa ni asore ba e ba beto collection na se asore no o ye sofo emfa ntufu tuom enni sika no enya asore ba afi so Akwasi Awuwh se agina ka se o ye sofo na asore ba yare a ti sika ni bi fama no fanko hospital sama na Akwasi Awuwh mpo ye no na ne hu ofin no satam na no keka sanse mo ye o satam Akwasi Awuwh wo preach a na ne hu ofin no satam na no kasa mi se wo pa so foforo no ya no ni kapre no nda de obedie kura no wonya ne ntabodam na Akwasi Awuwh ntabodan na Akwasi Awuwh wabobo a no wodam sama no preach a wo se wo ye sofo na o ka ye mienu a ma sole babi ma wasole panyini bi wo ntalie mienu a ma sole babi wo sika ma sole babi Akwasi Awuwh satam na hia no na ni preaching no odi mpanimfo Ghana sika na mudi ni sei mo ye fucking te Akwasi Awuwh preach na no preach na hia no preach no ayefofo nyina so ditia no asofofo nyina so ditia no fi se no mu se Akwasi Awuwh de wo bo mochi Akwasi Awuwh wo kanse papa ti na manfo follow Akwasi Awuwh enano a Akwasi Awuwh bi TV station wo preach ba asofofo achi a condemn asofofo sofo a wo condemn no yonko sofo emi ehunu se won na ye papa na yonko sofo nye papa no Akwasi Awuwh preach ya ene onya adom onya sika ene Akwasi Awuwh se ene ya onya sika ya wo se wapo a ne ntare hye wapo kora no Akwasi Awuwh se asole sika ye fa ma asole ba ni asole ba wo yare a wa ye fa asole sika emfa asole ba nko hospital Akwasi Awuwh no satam na hia no hwe preacher no wo preachie ye ne wo yeye hwe preacher no wo preachie za sofofo no mu bi no mam ye hu se de mutitie o na Ghana sofofo no bebrebe jimi bebrebe di nipa ekobo nsam gem bebrebe edi nipa ekobo nsam gem ana Akwasi Awuwh timi ka kire se enne wonya sika no a wonya no hotam no ya enne Akwasi Awuwh anwaka obi VIP ya ewo ekoku every kumase ekonkan Akwasi Awuwh o makomako 14 Ford o makomako be 6 articulator Akwasi Awuwh nya articulator kwa mala nya adwuma kwa no o makomako 4 owe kumase estate ya wasisie enkan estate ya wasisie emi radio station wo bie
TV station will be and you estate ya what to talk. So focus here we nya no wie ya. Wonya sika no. And then what just say enya so the sika. And the be so le ba. Enya so the sika. And the be hwe obi asole ba wo yale da hospital. So we asole ba wo ko chinchini ebe eko pesika fa be hwe asole no. Wo ko se we agimi. Nya asole na beboa wo wo ya asole ba nya asole na beboa wo asole sika ye ni. Na asole sika ye ni. Hwan na edi? Akwasi awia Ghana fo na blochire fo da bia meka munti o. Adana so fofo ni bi jimi. Asofofo no ebi jimi na mo hwe de se wonyimi. Ena Akwasi awia nya no mu se tam. So for Akwasi awia wonya no mu se tam. Enu nya sika no hwe enipa ne sofo a waka babro kura ma no sila no sofo no hu ofin na kura. Akwasi awia no sofo no ka ne babro na kura no ka babro ma no ko he ba bi akra ne da. Boy no said ni team sitie said ye ositie no saa no wote boy ne mpoi Akwasi awia ntimi mfa ne nsi gina bia papa bi na Akwasi awia ne wode ne gire ne ma omu freely ne yakwa asore koye dai yakwa asore say mo kwa asore akoye dai asore de bia meka o eyekuo ba hunya sofo ni munyansa obetima kire wa mo say yes asore na makwa wuram no me kra ani me gidie kire say asore we ne beboa me ba kwam ya no sofofo na o ma we sofofo no ebia ye hu sika pe ehia ya ya kasa anko ye sika ya kasa anko sofo ko sewia wana nanim se wo hu ofin wana nanim se bia so wo no na woni kapre wana kan yo sofo ko sewia wana kan yo wo se wo ye sofo na wo sika ma asore ma bibi asore ma wo mu bini asole ba yale na oba ho no mo a mani sika nko hospital enso ne na hunya sika no wo se asole sika yemfa ma asole ba nko hospital asole sika yemfa mo bosia na wo mu no mu gum no yemfa mo bosia no asole sika ye de dai ye ko kan wo se asole sika ye de sidan ye de to cars ye de to instruments na wo to instruments no why so wo to instruments na why ano metrase ebia wo problem bi e no de ba asole dem no mo a wo timi so ma no so bi ya so for ko se wi pa trase ne nsole ma na egu asole dem no obi ho kire no a eni kwase ye boa no so for ko se wi a wa mama mfo hu se yenya so fufuo bi ani bie mu da wogu hu ani mase ko se wi a wogu hu ani mase papa ana ko se wi a wo kire se asole sika ye ni ye fa mo bosia wo nya adwuma apart from asole nko na wo ye sika na wo die no hwan na ya de belew so for ko se wi mu bisa wo asole ma no ena se sika no no mu de beto collection na wo mu de wonya bi adi wonya bi ato car wonya bi ato dan wonya bi ato fie wo de asole ma no de ye mfa sika de ma asole ma enfa mo mu bosia ehia wo mu a ye mfa asole sika enhwa asole ma ba wo no a wo ya asole na wo da no wo ya panyin no wo de wo yare a anase wo bedi di wo beto petrol a wo ho kwan se wo ko yi asole sika ni bi na de to petrol ko se ewia wo ho kwan se wo yi asole sika ni bi na de ma wo yire ko se ewia wo ho kwan se wo yi sika asole sika ni bi na de ko hwe o ma school ba se wo ya asole panyin wo ya asole eda ni kwa se wo don saka sika no mo tia Akwasi awia nsole dem wonu mu nyina mo ye mpataku mo tia Akwasi awia nsole dem wonu mu nyina no mo ye mpataku mo tra mo sofo awia kasa asem we kira mo na sala mo da didi ni na ase de a mo kwa sofo awia asole no mo ye moa mo jimi mo de mo timi fam se mo sika ni mu ba Akwasi awia na okasa ne de obetimi de nsa bo sika ni mu
adi hwe first man sama na Akwasi wi na woka sama na woka na hwe nne ensama woka ada nipa ye dwale console ebie ni afra saa na Akwasi wi so for Akwasi wi pa che se wa ye eti na so sika de asole ba fa sanka wo ya asole penyin fa sanka ba wono no de ya wota so no preach mu de obetim ne nsaka obetim bi atoka obetim bi atofie adama yi enjoy ba asole ba yare de a wontimi mo bosia wo ba wo asole ba no wo na se wudi uti echinchi mu ekopa sika ade bla Akwasi wi no de ya asole niye enipa jim dodo nipa mko sasisu ya jim dodo yeni munyansa first ba Akwasi wi no to bomb pa and dem san say wetimi to bomb biem wo ye fake enipa ehia wa o kasa anko wo ye ya o kasa anko sa ta ba Akwasi wi na gina wo ka say wo ye sofo a na wo sika ma wasole ba bidi wasole ba yare a ti sa asole sika ni bi fa no ko hospital woni sika yi sika ni bi na fa bo ni dwatire eso da Akwasi wi say gina a pretend e gina ka say asole sika ye ni ye fa bobosia asole ba yale kora no a ye fa bi hwe no ba wo de wo ho kwan say wo ko pesika na de be hwa asole no Akwasi wi wa jimi too much so for Akwasi wi a wo kasa no wa jimi too much ya hwe kasa ye wa jimi too much woni mu nyansa asole no wo mu sa wo ade na wo de wo yere no ma mu nkwa mu gugu asole dem wo na mu preach nche nyame so for Akwasi wi amekasa ho o yere no ma ade na wo ne wo mu mienu enko tra asole dem wo preach nche edan na wasie no abibi fomu bi no yani ya dwene mu mre yana minim enipa bi a enipa onya oba ho no ya jimi too much saa na mi Ogyam medale kwata Akwasi wi asole dem na Akwasi wi na jimi mi sika e da che ne botom e da totoka e de beto toto petro na me yare a Akwasi wi abaka tell me say o ya asole ba mitimi ya asole sika ni bi enfa hwe Ogyam ba oni de na yire yare na ne ba yare a obituma ya asole sika ni bi asole na mokọ ye dai mi busa bo Ghana fo church members mi busa wo yakwa asole se ya ho hiehie nti de yakwa asole eyekuo unya de ho kodon na wo ni ya bibi to wa ye boa wo to kwa asole na onya nkam bia mfrim na sofo no se sofo nya do sofo no preach no wo ho nkwa se odidie de ba wo nkwa se asole ba de na asole ba e de ni problem beto na nimu a wo nkwa se asole ni timi boa no sofo ye kohwini bia ene bie na accounts wo mi asole na accounts Akwasi wi sofo Akwasi wi wo ya papa anko be bie asole no accounts na sika ba wo da koto asole futuum Akwasi wi na bie ono na accounts mo sa wie eto correction wi a wo diska na gogu na accounts enye nipa dem Akwasi wi ambusa wo enye nipa de gu ono o mo na ma wo si asole dan nipa de gu ono nyu mo na mo ya Akwasi wi a wo preach e do kasa nti ne nipa na ye dai e gogu wo na say adwene na go team no e ya dwen fin so for Akwasi wi a adwene wo team no e ya jimi fo adwene e na wo team so for Akwasi wi a asema okay no fo no twetwe fam si enfa asole sika mo asole ba ene ese okope sika de be wura asole dem wo na wo de na wo bedie ena Akwasi wi ye enfa asole sika mo asole ba de a ene asole sika enyi bi ma oyere enyi bi ma oba enyi bi mfa nidi ne ko ya adwuma na mo nyina mo sika na no na mo fa to awurade futuom nye hu Akwasi wi aso na wote ye no wo de wo ni sika no bi oyere no ma ni bi sa oyere no ba be di bie na wo de be to toka wo de be to toka na sa so de ba ni sika no bi dia Akwasi wi wo ye jimifo wo ye jimifo papa so for Akwasi wi wo ye jimifo ya ka so fofo mo jimi pa word na wusu ya ne de so for Akwasi wi wo ye jimifo so fu bia wo jimi
Sasa we kai ese ka so le mani nyina ne so fo nyina de o ka babru ni nyam ese kumu firi wo na ase wo de wo didi o ba nso le mani de o mu ni di mu nyina so na musu nyame no wo so na ade de kura ne ma wo mu ti so ba na obi ani wa so de dem wo no mu a ube preach church le wan ko mi aso fofo ni mu bi no mum hu de akosi awia so sitie akosi awia nya sofo ifiri tete na me kan ye sa akosi awia wanya sofo ana so fofo no mu bi no mu jimi saa enso le mana jimi ana so fofo no so ebi ajimie enso le mana bi ajimi ana so fofo no funso ebi ajimie Ocha sorry no ena obi ama enka be kokotena ko preach ka be preach a kire moa ana enwan ko se wi sorry a no o condemn asofofo ko se wi sorry a no o condemn ahemfo ko se wi sorry a no condemn nipa bebre ba se na ahia ko se wi na ahia no nti ana no odidi amanfo atem onya sika no se bi so ampanimfo nko ntimi nye wo mu biem sika no benya na so de dem no ena so foko sewia na ni da so fu nyimi saa sofu enyimi saa efiri no kro no wo be kokota ko sewia so de dem bia no uya poa uya pataku hweka wo dem utimi bo obi apo so foko sewia wo bo obi apo aje de kan nyina edo bo biapo eje ne kan nyina nya wa na ujina ka se wo ye sofo na wo japade ye mienu miensa ngo bibi sofo nya du furupe eso de wo ye du furupe se wo mu nyina akosi awia ne kro so apa wo je skambu no ya mo hwe ne timi ase kora ene wo de butu de ti so kora ene sofo akosi awia nya sika kora ase kora ene wo de butu de ti so sofo wonni ne huni ene akosi awia sofo wonni ne huni ene sofo akosi awia ada sofo fo no bi no mu ya jimi saa ye de ehunu ebeka o ye ehunu ebeka ye hwe mamu asofo fo no aba no ajimi fo no ye hwe mamu sisi nipa no biem abroche fo Ghana fo ene wo ko wura so de mu a hwe ye asofo fo no bia jimi dodo ebi nim nyansa na wo ya oba nipa wo a akosi awia ka asasem we no aso de mo ni kwase ka wusi wo da ni kwase ka wusi wo ba nipa na wasase no ye wo moa ene ye wo nipa ene ye wo ni mpan nipa na ba ni na efa ya jimifo efa jimi dodo na me bi do nyame se me kwakosi awia sole na akosi awia be ka asasem we abonten a do nyame ka be kola shama ma to nyina ka be jafra akosi awia ho me kola shama to nyina ka be jafra akosi awia ho yesa ka the speaker me pija ba kwakoto adi sa akosi awia we jimifo o so fu bia onim nyansa o panegere ne manko a so fu de wo ti asori a e no nche se asori de your chop money onyango asori no wate to bi hu kire no a buana asori nimu enye obi a tam sika fama no fa ni dwa se ya odi dwa da bi obenya bia beto so collection ba kwase wi asori dem wono eno ase wa kire nkwa nchechirefo wa ma ma na go e ma ne go asori akwase wi asori dem nyina e ya ma bia atete kwa afọ ma nkwa emam gwa akosi wi asori dem eye ma atete kwafo ma nkoa emma wo munim nyansa nko ne gwa akosi wi asori dem na akosi wi be kasa asem ya kire mo amoma sori anopa adware akotan akosi wi asori dem enipa nsuo nyansa enipa bi nsuo nyansa sesa sofofo no mam yani ate beblebe o asofofo no mu bi no mam yani ate dodo sikape eni jimi ana ya sofofo no mu bi ma ko sewia wonse wani ewuo wa fale papa ehia wodo na hu fi no hwensem akan wuye yeso hwensem awokan ti de eno komben ni mienu ko atoto ho ye de komben a ne se sika pe eni sika boninti na ko sewia wo sakrae
ahokyere na wo so enti na wo sa kyerɛ fu fa Nyankopɔn asɛm no anya asɛmpa na afi asɔfofo manim bɛgu ase no ɛdɔso bebrebe afi asɔfofo manim bɛgu ase no ɛyɛ bebrebe asɔfofo manim bɛgu ase no bebrebe yɛ asɔfo bi okrom ya no ma otimi atwituo esi obi so sɔfo bi wɔ no ma ɔbɔ pa amakɔyɛ ade a wo wia no atwe ne ho yɛsɔfo bi wɔ no mu a ɛmɛdie ɛna yɛ ndɛ yɛsɔfo bi wɔ no mu a sɛ bɛ so korɔno ne nipakum ɛne nkwasasɛm na sɔfofo no bi yɛ kalabule ɛne nkontompo ɛna sɔfofo no bi twa bi ne Kwasia Awuwh Kwasia Awuwh sɛ sɛ bi so wo kasa no ame ehunu baabi a wugina sɛ wo yɛ nipa sɛ wo yɛ nyame nipa sɛ nyame na soma hɔ wo kasa no de wo kan no nipa da sani ehunu baabi a wugina sɛ sɛ yahumu papa yahumu oye utimi fu yese ememla wo utimi fu yese eyi kwaya ye ntwamu nuada ena Kwasia Awuwh so unya company ene sa atema na so unya company hwe ye wotia na wotia wo mpon na ya na ni hu ye nuamu bia sofo wa jim se ya se bia so okota so de dem na odware na obore nsem na oka nkwasesem tada wo sika nyina to collection na sa sofo we wa gene ne yene ne ma atoka no mu dem na wo nam fom na mo nam fom san kwasesem mo nye mo hwe krom ya sofo asolo ya e wo krom ya sofo nim nyansa do obotwe nim nyansa do otonum nim nyansa mo ncheke hunu ansa na mawura so de dem ye nipa no ebi ya jimi e kamen ko sofo Kwasia Awuwh so de kabi mura ko da Kwasia Awuwh wo ye dadafo papa sofo Kwasia Awuwh wo ye dadafo munhwe ni ye wona collect abroche from chamo Ghana from chamo God bless you Kwasia Awuwh wa jimi papa suanyansa kasa wo kan bra ne pepa chewo pawa so ne ma chewo ne pa ewiase ye ne yeti wiase no ye tie no sa pa ye chewo ne pa won so le ma chewo eso me ehunu se won so le ma no omo tam sika de brawu die no omo agimi so le ma mo am ko sofo Kwasia Awuwh so de no mo adwene mu na ho mo mama ni na ho na Kwasia Awuwh eye sika penti ene otia so le no wonwere so le ma ho ti wa wo ye nipa na wo ko sofo Kwasia Awuwh so le na asem waka wa fa ntutim na wa anwere ho na da bia no udwane asem okan wa fa je sumye ne kete no wada so no anso nyansa na kwura sofo Kwasia Awuwh so de dem na so beto kora sham na dia eye wa wugimi ni Ogyam de oja papa meka oje bone a meka mom ko sofo Kwasia Awuwh so de munso nyansa na mama de mra mo so na sika no wona ne yire ne nimba e na edie nipa bi wono mo amaye mo agimifu a da bia mom ye bre no me da mase ma bye. Thanks for watching and subscribe and share for